n'abanyinzira mutakora igishonga eyabyanguta because there's a lot of activity on the roads abantu nibatambura especially ibintu bitwataba byenyine nibo bakora batambura no then n'abana bagarukayo zabutanu tuzireba and this thing has been there with Christmas zabutanu police maybe mwenda kwenda usataje this time kugira ngo atakadire cyabaho ninga echo wakweze ngo tumanye generally achwatirana nebyinjenda omubiro bwa Christmas ebare mnonga first of all nka police tukoze deployments amhand all right konka deployments this kubasa kubabura hamwe that's why okushomesa abantu uko tufocusinga ho munonga umuntu kumanya value yine kawe ko umuntu neri abantu be kandi n'aba banda bari amahanda uko ni kuba naba HTMs because kubasa kubabura hamwe amahanda konka steps zimwe tukozere no kureba ngo twatandika nezi commercial vehicles na chimwe za public transport checking drink driving konka no checking aba drivers babine permits eskubikiza kuvuga ebirikebi so kandi no kumakinga sure ngo imotoka zabo bazikebeye ziri fit kuba ziri amahanda so izo nzo steps zimwe twire konka area abantu abantu umuntu waburijo of course ntubasha abana bonka abantu kureba ngo bayetekateka tureke kwimuka umukasheshe ukaza mu rush hour ngo nyine kuza Bushenyi nyine kushikayo mushahino uriyo noruga Kampala noba tene wo kuyamba ukuyeho yibona banota amagaraga umbuzo because one murango ine kuza Bushenyi ningo ine kuza cyo noruga Kampala wine kuba at least no traveling izo barumwe ninga naneri izo baro traveling making sure is also right in this awe kube kikuru munonga no kureba abantu bawe nko kushemera konka kwetagisa kwirikanga motoka ukagirkangiza higuru ubundi ine mu family hariho imyaka y'inyuma twafireho hi family yona umusheja mukazi n'abana babo which was very unfortunate. Let's talk about that for a moment. Okushanga abantu nakuteka family yona adipachira akwate family yona giteke kahapichi agana navuga boda kuno temo kazi yateho abana n'ibindi byo kugana kutwara umucaro you know. Of course abantu kibintu kumanya is that highways still advisable because imotoka zivuga speed because the highway ni speed ni kuba no vugira tinka town setting eje yo kureba so umuntu yini kirika ekiri ecyamana ecyahansi atanka piki okabeta kugipakira munonga kabira at least nestura abantu babiri wanoza long distance nabo why kikabe ekiri kirungi bakoresha public means ugotakubasa gukora ki kwayaringa motoka nuko zisa public means abokubo eje mpande yo kureba is very dangerous abo kugira ngo emotoka zikutambura aho nzirikanga speed kizkwingana size kandi mpande imwefunze so umuntu uri kuba uri ari piki apakire icyo cyumukani ni kiretera control yawe y'ikirike cyo kubura because ibintu byo komereho umuntu kushitamireho ushanga hihi umuntu ari navugira atanga first of all for your health challenge uko umuntu niwe na family yawe for your own safety na cyo challenge tokubasa ku navigating corners tokubasa ku controlling aje pike so no yita abarabe so kwe harebe byona no basa kuganiza ngo tambere na public means ikirika cyabugira ko wakibika kora ryo mu kiro kikuru ejo kishanjeho because no botakora amabari so abwencha magaraga abantu banogata umubarabe okay so ncho naningambira abantu betekateke wano mayungu noza kutambura
oine kubori orikiruhura ninga bushenyi ninga ntungamo wa ebiraro na bitano shaha ziti at least making sure ngo imukakare so that by shaha no because oine kuba spending around 5 hours 4 hours drive so wimukakare nikikuyamba kutambura kureba ngo aho waza wahikayo kare afande ntakucuri kirimi abo kuba twagamba kugenda kare kokenda abari giciro deployment ya police atufika gushanga abana zishata baciro mjakwita bushije tubwaciro abakumva kumayisa abakumva maninga those roadblocks anachi okuchebera for this at this time mwenda kuchitwaza my attention aningambira ntokushomesa deployment ero nkokushomesa. So if you have a deployment in Bihar, you have another one in Rampala, you have another one in the Ntungam, as you are exiting, going to Kabare, Rukunjeri. It is Nchikumara kugaidinga mhanda, konka iwe nkomuntu. Because washika checkpoints bakakuchebera ninga bakarealizing ngo go sinzere you will be detained ninga motoka yo kuvuga toine permit ya kwene vugeje motoka nibaza kukwata noza kuba inconvenienced so regardless nchiguma kiri ali twinkabantu twine kora ekikire note kigwire abo kuba teno rukutorera because at the end of the day kizibu cyabaho kandi nibiza kushora. All right. Abe atene permit emotoka jibire kandi ubwajibire ko kirebere ko ta reporting to reporting ahantu hona ngo imotoka aho baragirebe bagimpounding so ebyo nibyo bizwe bitwine n'abantu n'umuntu waburijo okureba ikintu kifire kandi akagumizamo nacyo. Okay. Reka tugamba kushwa amatungo abo kuba there's someone that texted me amatungo abo kuba amatungo nabwo noshin gakira ku abantu bakira kwenda kugarabana samu omubwire police yahwereta abatunji batari bamana bamwe ari bari mnonga of course ngo kunana kugambira enshoma zo bushuma omubwire ubunuzi baziri yahigura abo kugira ngo umuntu nayira kugira icyo yatashyumuka. So still like nk'abandi bona kabebembezi kutaho personal security amakagabo nakimaba abakaba mahinji ko murisa during this period nikirungi ngo wataho burinzi making sure ngo nteza wasikingira zibembuzi kazibentama then abahinji kureba ngo your properties are well fenced off. Kureba ngo at least umuntu yakore kintu we can track that person using a sniffer dog. Tukoresimba kumtrackinga na nogo muri so wakingira enteze kashanga tene rumu we can track that person ko umuntu tene buri wateireho ombwiro obo abantu abatene kibene bariho kandi nibende byabusha batakoreye so ibucyo ni wonye nicyo ine taho burinzi konka kandi na nobuzubaho buri omushango ehwire because ine mishango yizire neba ayo bushuma bw'amatungo konko bwire bwingi no shanga abagirimu n'abakozi n'abana beka n'abanyabuzari. So ejo nayo ni challenge nayo nabwo n'ubuzuba abantu bino kukimanya ngo umuntu ahari buri muntu ayende kirundi so umukumulizeka amakaga yituninge kayawe omanye ngo n'ibintu byenshaho nabyo biriki ni bikuru omuntu yana gukora nikingisho wamushashuraje ninga nebuzakoze rinche konka bazi muhumbwire wazi kandi nane uwomuka making sure ngo nawe yaba catered for because ebikwibisa abantu rumwe n'ibintu biki kugura imyenda
kugira amakasente ka airtime yeah kugura smartphone ebintu umuntu byakubasa gukora bakayambaho kutangira ikintu cyangu okay so turebe the bigger picture okay bintu nibyo bakweta inclusive growth reka tukore hamwe umuntu yanakora because umwana nawe abana akora so umwana yanakora ukwezi kumwe amezi abiri nareba abakozi nibabashashura bitewe n'icyakutunga nabasa kugira ngo namuhe by'ukuri konka niwe nk'umuntu niwe utokuriringa by'ukuri abo kuba nibasa kubiryoheze wariya breakfast wagergaho wakwata piki yawe ninga motoka ninga gari washoma mu trading center what next wanaga yakatogo kuyenda watayo soda ninga mandazi so noreba ngo niwe wenka it's not just about eating it's no longer life ito muhatu ngabo mukensi it's not about living just the ordinary sometimes ninga mubo spicing okay fande tukwendera akushanya indeba zatutwara hari abantu bakutekateka ngo they can compromise the police especially kujichi yamuhereza romu byo kutekateka kujya nashanga wonye ndici namuhereza kandi of course yaya kuteka bice misanga to yara cyumuhire this time chirichita abantu bamayungise same old song yo kumayinga abasirikare ninga hataruwe nkorensi afana yebale mnonga inguzi n'ikintu kifire buroga so umuntu wene ile kukibaya but koko nakugambira abantu bamwe ba taking certain things for granted naza kupakira kunda pakire bashanga ni impeke but it comes down to umuntu oba pakira no wavuga owahenguzi owajakira bona ababantu bino mushaka bona bakaripita bahenguzi wareba tuwa reporting ogo wahenguzi ayino mushaka owajakira ayino mushaka so bona nibaba engulfed by enguzi because iwo kupakira mu taxi ningo motoka yona no chikora nko muntu abo kuba no bano mu cyo gukora so kandi bakihenguzi oti yahenguzi kandi batupakira waza moto nicyo tugambira abantu mutumanye ekitukwenda kandi umukuza kwetekateka kutambura tube tumanya ngo nani nzambara no kurugambara kuzibanda nimutware ibiri nani planninga kuzibanda at least kambi ikimutware eshatu ngo kutkumanya ngo bwiro wingi transport netem so that over assured ngo waza kutembe motoka no go in the city yawe reserved then atomuntu eja kupakire aho complaining de ningo yanje gishore olinde ndijo bo bari abarukwendiwe bariki but of course ngoko kumanya ngo monitoring system zetu zizirenze yongera kandi nazagumanzi improving we have cameras eziriyo ndiyamba mu monitoringa ingutezi but even the policemen are there ababa errant ningaba abakore bifire mutiyame mu reporting abakuba tubakora bonka they are not tububa mukama abo kugira ngo nibo bakuba bari deployed aho bene bakama babo so reporting a cases ezi tubase kuzimanya kandi aba bantu babase kuba apprehended tuba investigating afande kuruga umutebe yawe yukushitama mu experience yine mu policing ni bintu shibyo kwenda ngo abantu bamanye turukwendera kwenda ngo abantu bamanye turukuzo mu Christmas age yibare mnonga tukuzo mu biro bukuru ikikuru mnonga nyenda kushaba abantu batwara wirobo kumuriza amakagabo mu region yitu tuyine kizubu cy'amatungo icyo of course amatungo awebizu by'amataka nabyo berumu kandi nabo obwinazo obushuma bw'amatungo naki omwe n'uburigirira ombintu ebi so kumuriza amakagito
turebe ngo twagagarukanisa to addressinga issues ziriho omu maka gaitu tuyambeho kukyendeza obutemu obukurigirira omu nshonga z'obuteekerezana omu mataka omu maka omu kubagana n'ebizibu munonga omu korido yaitu egyabo kugira ngu turi abahingi n'abariisa so itaka riri a very big resource. That's right. So abantu bine kuhumuza amaka gabo kandi ekindi abana baitu niba targets b'ebintu bingi harimu trafficking harimu harimu ebintu bingi abana niba trafficking kuza kubakwesa ebintu kandi ati ni bingi they are on holiday kubeha mu organs kubata omu bintu bifiire emizifiire so reka tumanye emigenderere y'abaana baitu ubwo we n'uwakubata kumenya omwana wahari hati abokuba nimahi n'abamwe bokushanga omwana arigiraho ishomero obwire obubona nahati takashyikirwa ba reporting so that omwana ogwo arondwe amanye ahari amanye ekyakukora kozi nobaasa kuba ori aho nogira oti omwana wange akiri aho ishomero kumbe ari hariya high street ninga ari atungira omurimo omu baara takahikize emyaka y'okukoreramu kandi omu myanya y'abantu abakutaburamu akakunywa at the end of the day n'ebindi nibibaasa kukora ati omukweihireho ekyo nenda kubamanyisa n'ekintu kirungi nka polisi twongeremu omu services zaitu za polisi tureetire services za police band mbaja there's a police band here? Brass band? Yes. Okay. So neija omu kwezi oku konka operations zayo nizitandika omu kw'okubanza omwaka ogukwija so gwe nowakuba nayenda services zayo noshikirira DPC ninga police station ba CPS mbaja nabakuragiriraho nabakwa then nibakwa services. Maybe that you are to na costing and you're going to give it to me at a discount. Afande Samson Kasasira bari munonga kunyegita wakashishaka we are talking matters security tukuza omubiro bikuru tukwetebekanisa kwendera omwaka. It's important kugira ngo nibo feyo abo kubarere nko kuri afande atugambera we no zamutere ndura ije konka between then and now and then wakora hochi yakuba ntumanya ngo prevention is better than cure. So wari umuntu utari kumanya umuntu wayicengera jiru wagambiraho jiru wamanyiza mu bembezo wawe or even the police. Are there any numbers tushebe kwa ntumanya tushebe kutera apart from 999 and 112? Nizezo of course these are call centers. Nkabe nimpe yanje konka ntwenda kumanyiza abantu kumanya ngo omuntu Kasasira takoze emirimo ya polisi yona so tuine ku building a systems so mchokurebera ntwenda kuza official tera system ekore then yabura kukora then complain. All right. Babere mnonga kutwegitaho niyo runo wasakono tugita tukwendeza Christmas nunji. Have a safe and a Merry Christmas.